Nik oin dela 10 bat urte ez dakiz erantzungo nontzon Urdaibai niretzako zer esan nahi daben galdera horreri, baina oin behintzet etzie hori da datosten lehenengo berbien. Nik uste kanpoatik eta bilina zenin eta zinintzela baloretan benetan hau niretzako zer da, azkenien bale leku politz bet, erreserbi hori beti kontuten aukido, baina niretzat da etzie. Eta lehen igual beti izango naben guzteko jatela, igual hiri baten bizi, atzerri zen bizi, baina oin ez dakiz zelan esan alizen naben olako hori zen niretzat hau ja etzie da paradisue hau baino zin da izan. Guretzako enfoke edo zentzu badeko eta kanpoko nonontzako da begitzuteko edo argazki baten ondo urten aldan leku bat, guretzako paradisu da bertan bizi garelako, bertan kontzertu batera goazelako, harremantzen garelako, lan egiten dugulako, ikasten dugulako, aukeri emoten duelako edo emon aldeuelako, gauza asko bertan garatzeko. Hemen gauzenak, ez banazen erratzen, generazio barri bat garela Urdaibai jaiotzatik ezagutu dugula. Lehen esan existitzen zeo zer, eta jaiotzatik ezagutu Urdaibai bat. Bueno, ni Busturale Urdaibai, azkenen ni hitz moduen Urdaibaira nintzen joan naz, baina bardin oste nintzeko territorioa da, zeinetan maite duten edo maite duen lurralde bat, eta Urdaibaien hori txikitzatik entzun dugulako. Ja, nik terminoen kontrastako zer berez. Bai, da, como igual burure atortzun lehenengo gauzie, da bai etorten dut igual postera bat. Edo atraktibo bada paisajistikoa danan gainetik, mea zeinetan galdetzen da zen 55.000 pertsona bizi garen reserva bat, guztietxe azte reflexionetia horre bizek zelan ebatenean ekilibroan. Bueno, zu pentsa, lehenko egunean inok ezekien zelan urtengo zan, gainera usaina, jantokitik urtetan zan usaina bezbardina zan, guraso batzuk egin da gure lanpostutan oporrak hartu, amantala ipini, eta natorri ginen zerbitzatzen. Ja errekreonetan umea, zer gertatuko da, ez dugu jango, bai jango dugu, dana begiratzen irakasleak zer gertatzen da, gurasoa nire umea jango dugu, da jango zelan. Eta arduen, behin ikusi genuen, posible da, kriston satisfakzioa. Nik uste da intzindariak izan gara eskola moduen, olako proiektu bat martxan jartzen. Euskadin bizitzen, Urdaibaien bizitzen, hemeneko inguru naturalakin, ez genuen ulertzen zelan jaten zuten gure seme alabek, Katerinetik ekarritako janarize, hemen egon da produktoreak. Eskola publiko batek ezin du erabaki, ze jantoki edo nahi duen. Ezetza eduki genuen erantzun moduen pila bat aldiz, daudeketu bat, 2010koa, horrek zehatz esaten dugu zelako eredu eduki behar duzun. Da eredua da, antolatuta egon behar dela kanpoko enpresa batetik, eta kanpoko enpresa horrek ekarri behar duela Baskaria, hemen sukaldatzen da, baina kanpotik dator. Jantoki batetik, hasi ginen haien den, jarraitu dugu ikastolak, barrutia galdi esaten dioten edo izten dioten sartuko da, eta egin dugu plataforma bat, non eskualdeko eskola guztiak sartuko zirela sistema horretan. Zenbat milaka menu dira egunean. Behin ohitu direnean ez dute nahi pototxu txikitzu, nahi dute bere jogurra eskolan jaten dutena. Horrek suposatu izan du prozesu bat, agoa ezitzea be bai. Arraina dator zuzenean itsasotik eta sukaldera. Azke hori da lujo bat, Todas nuestras tierras, si no interfiriéramos, salvo las marismas, los ríos y la alta montaña, serían bosques. El bosque podríamos decir que es el desarrollo mayor del ecosistema o de la naturaleza. En Vizcaya, por ejemplo, no tenemos ninguna comarca
donde podamos subirnos a una cima y ver los distintos tipos de bosques, porque el bosque autóctono no es uno y un continuo, sino que tenemos eso, Aresti, Pagodi, Alchadi. Nosotros ya casi no sabemos lo que es el bosque autóctono. Entonces, hay un romanticismo en torno a ello, pero porque es que nos lo hemos cargado. Lo que tenemos es básicamente monocultivos de especies exóticas, sobre todo desde la perspectiva de producir mucha madera y rápida. El pino radiata, que lo tenemos aquí, entre Guipúzcoa y Vizcaya ha tenido 120.000 hectáreas. Un pino que viene de California y que en condiciones naturales tiene 5.000 hectáreas. O sea, pinos radiatas autóctonos naturales en su lugar tiene 5, aquí 120. Era el oro verde. Cada 35 años más o menos, pues pum, un buen golpe, un buen empujón a la economía familiar. Para mucha gente ha sido volver de vacaciones en el 2018, en otoño, y encontrarse la sorpresa. Los pinares marrones, como si fuera otoño, en pleno final del verano. Para la persona propietaria ya la crisis venía de hace rato, sobre todo a nivel económico. Para mí es la idea base que si yo tuviera que elegir una para aprovechar y que la gente comprenda en el 2018-19 con la crisis de la banda marrón, es esta. Los suelos que nosotros tenemos, los suelos pardos, están asociados a nuestro clima, un clima templado, que llueve, o sea, húmedo, y a nuestros bosques autóctonos. O sea, esos suelos los han ido formando con el caer de las hojas cada año nuestros bosques autóctonos a través de milenios. Cuando hemos puesto pinos aquí, el pino ha ido como una bomba. Los pinos no han seguido alimentando ese crecimiento, ese funcionamiento de los suelos, y ahora mismo son víctimas de ese proceso. O sea, es como si nuestro hijo le diéramos toda la herencia, una gran herencia, y se la fundieran en 20 años. Y al final de su vida lo pasará mal. A partir de ahora podemos seguir produciendo con monocultivos, incluso con radiata, pero puede ser que nos salga cada vez más caro económicamente y ambientalmente. Proiektu jaiso zan, edo taldi jaiso zan, unibertsitatien. 15 bat pertsona batu ginen bertan, eta danok ukin genuen komunien hori Urdaibaikoa ginela. Gure helburu gehien bat da, Urdaibaiko arkitektura alternatibak plantietie eta horren inguruan hausnartzio. Gehien bat jorratu dugu zen proiektuek bai badekie kutsu sozial bat, herritzik jaiso dizen proiektuek izen direlako. Hasi ginen hortu kolektibo baten proiektuegaz, udal hortu kolektiboan proiektuen parte hartze prozesue guke dinamizeu eta diseina gendule, udalagaz elkarlanien. Eta parte hartze prozesu horretatik joan ginen Bermioko Beko Portala proiekture. Alde Zaharren kokatzen den lokal bat, herrizeri lagatzen jakona, eta danon artien erabakitzeko lokal barri hori zelako izango zen. Bai, ze azkenien eskanita orduen, bera egongo da ipintzen fotoa, de poligono, da juntetan doa. Alduko horregaz esan. Bai. Ez da la pase bier beste programa batera 3D ditzeko autokazegaz eitzen da jazta. Hori kanpoa da, baina informazioa ez da kanpo bat. Ez da binkuleta. Baina zuen kapa bat kanpo horren. Eta hoen gauz proiektu oso, ez dakit, emozionante baten, gehien bat, nire ustez, disiplina bi astetan dauzelako, alde batetik memoria historikoa eta bestetik hirigintza. Eta, proiektu honen asmoa da,
Gernikako bombardaketan ezabatu ziren marka batzuk agirizan jartzie, eta prozesuen konturatu ginen ez jakintasun handiz dauela herri zen, bombardaketa aurretik Gernik ezelakoa zen, bombardaketan zer ondatu zen, zer mantentzen den zutunik, eta informazio hori dauela herritzik sakabanatute antzineko formatoatan, eta, ontzi momentuen gabiz mapa interaktibo baten lanien. Eta mapa horren helburu izango zen informazio hori edonontzako eskuragarri egotie, eta bebai proposamenak eitzie. Proposamenak eitzie marka horrek balorien jartzeko eta gauza barrizik sortzeko iraganeko oroimen horrek oinarri hartu. Así que horren arabera, hau da Andra Maribeko etxiek lehen se supone hor egon ziela, eta gaur egun... Olako blokiko gozien, pum, daukale bat izan zen. Lote gotiko bat, bai, hemen... Zer da lote gotiko bat? Lote gotiko da, erdiaroko irikintzan sortu ziren etxe iztuek eta luziek. Pilo badakizu, Bueno, irikintzan. Bertan bera bota gendun dengo sistema, eta da, bertokoa, eskualdekoa, eta ez badan eskualdekoa, euskadikoa, eta ez badan euskadikoa, Espainia mailakoa hemen ez dago produktu guztia. Erabaki gendunean, nortzuk izango ziren gure ekoizleak, bai, ekoizleak saritzen zen hurbilekoa, baina saritzen zen, euren artean elkartzea, elkarlana egitea. Saritzen zen, jente gaztea sartzea euren plantillatan, eta emakumeak sartzea. Azkenen da, janaria baino harago doan eredu bat, bai, ez? Hemen da, egunero, 700 numeri jatekoa emotekoa. Guk beti barro egiten dugu, egiten gendituen Excelak, Excel paginak eta lako milaka egin dugu. Zuk ipintzen zen duen, irina ez dakizen gramo, 20 zentimoko igoera, horrek Exceleko amaiera soaz, milaka euro dira urtean. Orduen, hori moldatzea eta produktu guztiekin eta menu guztiekin, hori danak kudeatza oso zagatzea izan zen. Ingenieroak, informatikoa, nutrizionistak, sukaldariak, eta dara doainik, ez? Deitzen zen duen Baskulinari zentrera, sukaldari batea, zeren egin aldugu, hau zen aldatu aldugu, hau daukagu, doainik lagundu aldi guzu? Bai, eta dana zen, bai. Bai. Inguruko ekoizleak, ez dakit, ezke da, okina da, aragitegikoa da, arrautzen produktorea da. Danak joan dire, danak joan gara eskutik helburu berdinera, ez? Ontxe hasi da purtsue jentiek aprezizo hartzen bertoko produktu eri. Zelen izetezan guk imagine produzioak urteten askun asko, deruten genuen igual Merkabil baurez ez teko nun saldut, igual pagetezkoen kajaba letxuen igual euro bat. Onja, pues balizo eskolara erutezu eta por lo menos aberaztu izara itxe, baina por lo menos errespetu apor bategaz pagetetxue. Ez da uli hartzetxuela. Osa, dori ni pila baloretzen dut, hori da pausu bete monda dena oso ona. Gero politxe da, erritxi joatie edo zeberartu bera joatie da umiek ikustie, galdetu itxetxue, zer da kasu, zer dau jateko, beste giro bat da. Da gurasoak pregunte, posik da, ez dauz posik, gentien reakzioa zure produktu ikusteran, hori politxe da. Ester ditzen da, organizatzen dagoena, igual ez esku, 20 kilo koliflor. Desaitza, koliflora bari brokolizeko guen txondo, ekarri brokolize da hor, ondo manejeten gara, da holako guzak egoten diz, baina problema barik. Kontuten hartzen dagoena da, gure produktu izetie, gure izaskuen zer jaten dan, eta guk dan ez dugu ipini. Gauza batzuk hasen gu probiz, igual 3 gauza barri ipinguz, da 3tik 2 ondo joan diz, da torn urtien beste 3 gauza barri jarriko guz, da ia dana kompleteten bago. Baina hori bai, dago oso ondo, zeberak esatezko, urtien jaten dazte izen makillo, zana hori. Jode, ipiniko gu. Eta ja saldute badagoen, itzel.
pasamos luego, ¿vale? Eskerrik asko Asiertxu, agur, gero arte. Hala, pisu erun. Karo, no. Gaztiek pisu erun bideu. Eta sarrak, pisurik ez tekona. Ia kontuz, eguerdion. 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 Egunon. Hau, Paster. Zer ekarri duzue gaur? Letxugi eta porrue. Porrue zenbat? 20. 20 kilo? Bai. Vale. Eta letxugi zenbat? Letxuga, bi kajatxu, 12 letxuga. Vale, perfecto. Ontxe baitxe, depizek. Vale. Nire, zatuko? Bai, Mercedes. Eskerrik asko. Bai. Lortzen bagendun aurrera jarraitzea, egingo genduna zan, eskatzen ziguten erakunde, lantalde edo eskola guztieri lagundu eta erakutsi. Eta orduen, nik uste horretan sortu zela Jangurie. Jangurie ezken da plataforma bat, eskualdeko eskola guztia sartuta daudena. Koitza bere realidadean, helburu berdina geneukan. Eta da, gure seme-alabak nahi dugula osasuntsuago jatea, eta gure ekonomia lokalea garatu nahi genituela. De expedientes de permisos que van a las agencias agrarias son para, después de las talas, principalmente de radiata, plantar eucalipto. Con el eucaliptal pasa algo muy fuerte que es la compactación y además se libera aluminio. El aluminio normalmente está secuestrado en el complejo humus-arcilla. Yo siempre digo que es como la tienda bar del pueblo, porque ahí están los nutrientes y el agua, entonces es la comida y la bebida para el árbol. Pues con el eucalipto se agota más rápido. Al compactarse la tierra y agotarse el complejo humus-arcilla, se libera el aluminio, que es un mineral, un catión, un elemento con carga positiva, que es tóxico para muchas plantas. Entonces, ese proceso de transformación del suelo liberando el aluminio hace que un número alto de especies, tanto vegetales como animales, ya no puedan vivir en ese suelo. Y en la otra cara de la moneda hay personas que poseen tierra y que tienen muy claro que quieren empezar a abrir ese otro camino de alternativas. Yo estoy principalmente centrado con esas personas. Nada, que este es aquí un castaño súper antiguo que hay aquí, que yo qué sé con los años que tendrá, pero por lo grosor que tiene, pues 300 años ya tendrá, ¿no, Keko? Sí, más. Yo diría Y más. aunque le veamos un poco muerto, como todavía estamos saliendo del invierno, pues yo creo que está vivo. Este brazo está vivo y tiene alguno más vivo. Ajá. Ese pinar, por ejemplo, debe tener 3000 metros o así, este de aquí. Mira, antes te preguntaba si había regenerado de haya. Mira. ¿Ese es allá? Sí. Fíjate. La idea que tenía era, por un lado, sacar, digamos, todo lo que es las especies de monocultivo y empezar, digamos, de cero. O sea, hacer una plantación de una especie frondosas o de un bosque mixto y luego pues, ir cuidándolo y esa era una idea. Y la otra idea que tenía era pues sacar el monte y luego ya con lo que me va saliendo, pues yo ir desbrozando, digamos, lo de entre medias y con lo que me va saliendo ir consiguiendo hacer un bosque nuevo. Nik suertieko Gerniken aitzela. Uste dut amendik nik bakarrik aldotela esan hori, bueno, zeupe bai. Lanan panoramie eskaz. Bakarrik eskutik heldu gabe zeure buruaren jabe. Jente gehizenak Bilbo inguruen egiten du lan. Eske, emoten dugu, kontserbazio geologiko paisajistiko horretzarantzko bazela, bane oso politxe, inkuso komertzialki saltzeko, nor arduratzen dugu hemen bizitziegaz. Eta nor arduratzen dugu bizitziegaz, bale, eta zetara dedikal gara. Eta niretzako hori galderi da, niretzako horretorik handizena dagoena, horrek ekartzen duz modifikazio territorialak, ia komertzio larri badaan, edo saltzmaren larri edo ez, baina hori galdera hori, niretzako hor badau klabe bat. Gaur egun, dudan ipintzen dutela, ondo erantzunte daula. Kooperatiba bat dakot eta danok eskara bermiotarrak,
bai, nik neu kriston kaka emoten txatie, Bermeora erakarteko, eske bestela... bestela... bai. Eta eurek zer erantzuten dotzue? Asko guduzti da, bueno. Nire kasuen, nire inguruen euniko 90 baino gehiago, izango neban, kanpoan egiten dugu lan. Orden, nire abstrakzioan arkitektoa izen da, ekonomista izen da. Niri sentsazioa emoteztena da hori, estrategi falta badagoela. Igual eitzen direla partxeoak instituzioan aldetik, eta gero herritarrak beha purue galdute gauzela. Sartu garela dinamika baten, zeinetan Bilbon oso dependiente garen, da eskualdi erabiltzen dugun deskantzetako, pasioan urteteko, lagunek harremantzeko, familiz eukitzeko, eta hortik urten bida. Ez dakit iniziatiba hori urten bierdan herritarrongandik, instituzioetatik, ustot oreka bat izen bierdala, da bizon eskutik jun bierdan zehoz herri zen bidala. Instituzioetatik bai, baina herritik bai. Nik ez hau zinezot inurrizetan, goitze datu zen gauzara, baina inurrizek inurratek on bat alda behin. Azken instituzioak edo politikoak ordezkatu egiten gaitzue, baina gu gara bertan bizi garenok. Nire aiten aldetik, hitza, Kanalakoa zen. Oin bizira osaba bat, baina ja nagusitxue da, eta berak ja pase doztez nire honek parzelak eta honet terrenoak, zan venga, tordi zela gaztiek. Naiz eta bere nagusitxe izan nire idei edeko. Arbola klase batzuk ipintie, bertakoak edo ez pinurik eta ez eukalitorik eta horrelakorik. Apurtxuet beste ideia bategaz. Lo primero es tener la idea y luego ya dices, bueno, ¿qué gastos me va a generar? ¿Qué ingresos le puedo sacar? O sea, ahora mismo necesitamos motivarnos con que nuestras especies y nuestra madera aquí, o sea, nuestras especies aquí, pueden dar rentabilidad. Si en un árbol tienes 3 metros, pues le sacas valor. Pero si tienes 6, le sacas mucho valor. Eso es una inversión a largo plazo de rentabilidad compatible con el ecosistema. Si consiguiéramos hacer masas rentables productivas, esto se llenaría de bosques. Al negar la posibilidad de producir de una buena forma, estamos cerrando la puerta a que se extiendan los bosques, porque la mayoría de los propietarios es el criterio principal y único que tienen. Rentabilidad, complemento de renta. Sí, sí, sí. Tienes que jugar a favor del proceso natural en tu parcela. Y eso va a ser bonito siempre. Igual esto geuk hartuko, pero cogerán nuestros nietos o bisnietos. Igual beste rentabilidad klase bat, denpora gehiagora. Nire aldetik edo bakoitzan aldetik albadan aldaketa hori egin, ez bakarri behitu presenti eta dirue, baina esan, lortutie beste baso bat, ez da? Eta elkarrezketekin ere, erantziagarakoa gertatzen da, ez? Kolore guztietako basoak significa bosques de todos los colores. La sensación era que llegaba el otoño y no nos enterábamos de que era otoño, al tener 70.000 hectáreas de coníferas rodeándonos. Volvamos a tener otoño. Volvamos a ver el cambio cromático y todo lo que nos genera a las personas, ¿no? Lo primero es generar un debate sano, ¿no? Más allá de un debate crispado porque lo que tenemos que asumir es que esta silvicultura está verde en nuestro territorio para la crisis de la banda marrón, ¿no? Personas que pertenecen a entidades que están intentando extender el bosque autóctono desde la perspectiva de conservación, con personas que lo estamos intentando desde las alternativas productivas. Pues eso, nos increpamos mutuamente para redactar una propuesta que pusiera en un marco que ya veíamos de crisis, pues poner en el centro al bosque autóctono. Y en Kolore guztietako basoak el consenso es ese, impulsar bosques de conservación y bosques productivos alternativos, cercanos a la naturaleza. Entonces ya con esas dos cosas tendríamos una red de bosques que recuperan biodiversidad, recuperan suelo, regulan el ciclo del agua, entonces están manteniendo nuestro clima y luchando contra el cambio climático. Y eso funcionaría como una matriz, y en los huecos de la matriz tenemos bosques productivos. Esa es la propuesta hacia el siglo XXI, no podemos irnos al modelo de Galicia, o podemos,
pero al final va a ser para volver a ir a esto. Enean bizi, baina nik uste dutena da oztopo batzun aurrien edo ezintasun batzun aurrien jendi mobilizeu egiten dela eta saiatzen dela zerutik jeusten ez dien gauza horrek beren kabuz sortzen eta nik uste Gerniken hori pasezala. Bai egon zirela hutsune batzuk gaztiek biezela euren sormena, euren espazizoa garatzeko eta azkenien izen zen hori eraiki. Bai bada efektu bat kontagizio egin garena danok. Zuk ikusten badozu gazte talde bat gai izen dela herri zen espazio oso handi bat irabazteko danon onerako, zu horregaz kontagizio egiten zara da bai sentitzen zara gai. Eta bai sentitzen duzu batunde edo gauzak aldirela lortu. Eta hor nik uste bai lagundu dagoela Gerniken 3 espazio autogestionatu egotiek elkarte barri zen sorrerarako eta denpora guztizen herrize pilpilien egotie gauzak sortzen. Nik gero bai ipini dut, zeuaz, zeutinozuna gazlortute. Frogatzen da, behin da berri dut, ezberdinak izan da, elkarlana egiten badugulan, ez gaitu ez da gelditzen. Ezin duguna da, itxaroten egonia erakunde publiko batek konpontzen dizkigun gure arazoak. Eta eskatu behar digu, bai, laguntasun edo bidea iztea, ez? Baina ezin dugu itxaroten egon. Igual naturaltasunez hartu den zu, nonok zu gaitxik erabakizik hartuti zure herri zen. Eta gaur egun adibidez ez dazte sartuten buruen, guk ez eukitxe zer esan edo zeren inguruen. Vamos a tener los bosques que primero deseemos y que segundo trabajemos por tener como sociedad, no 1 o 2 personas. Esto es... Uste dut, hemen eskualdin badauzela erregintza maien minbriek edo como eskualde honen inertziz buelti emoteko oinarriz. Hau elkarlan bat bezala, eta holan ez bada da posible. Onatorri baina ni hau txakurra gazpazia mondot eta barrie gurtetazte, ez dato joselako suertiekotan hau bizitzina. Da eske ona lotuten hau. Ez ingerrain debe ona lotuten hau, osea. Igual hori etxi esaten zunien da, hori identifiketa sentitzen garelako, horregaz ja involukreta sentitzen garelako, eta etxi ez dizela labormak gu bizigaren logelakoak. Diela honek hormak edo mendi horma mantetan. Beste zentzu hori emoten hasten zara.